барои он ки агар ки шумо ҳозир меняться нашед, автоматизация накунед, технологичный нашед, банкрот мешед. ин бемуҳобил. Агар ки отцифровар намекунед, технологичный намешед, ман ҳамчун мутахассиси ҳамин бизнес мегӯям ки баъд аз 3 сол 5 сол шумо банкрот мешед. Чиба ҳамон компания ки технологичный шудан бозори шумо мегиранд ваё. Востаста бозори шумо мегиранд. Чиба ки вақте ки во технологичный шудан, расходи во камтар, прибыли во зиёдтар нисбати шумо. Ваё масштабировать кардан метавонед, шумо наметавонед кардан. Як. Дуюмаш ин ки агар шумо обязательство дошта бошед, кредиту бо монанди чизҳо ё ки перед поставщикҳо, пеши борба чи, вая оплатит кардан қим меша шумо ба. Ду сеюмаш ин ки ваё технологичный бошад, скорости ваё 10 баробар пеш тезтатар аст, скорость расширения, скорость развития 10 баробар тезтатар аст нисбати шумо. Шумо то дуюм магазин мекушо ки во 20 мекушо. Човек учет контроля, система, порядок успеет намекнет. Барои ҳамон чӣ маслиҳат метиҳед? Ҳамин бизнесмен худаш бояд ки раваду программист шад ё IT технология омӯзад, ё ки командаш просто правильный айтишника ёбед достаточно? Я считаю, вообще бизнесмен – это предприниматель. В корень, если смотреть, предприниматель от слова «предпринимай». То есть надо что-то делать. Движение – это жизнь. Предприниматель, я должен быть в движении, постоянно совершенствоваться. Я считаю, вот в нашей компании, да, перед моими сотрудниками, перед тем, как любую новую услугу мы запускаем, я сначала сам ее изучаю. Потом я могу с сотрудников запрашивать эту услугу, которую они предоставляют населению. Если сам предприниматель не знает, что делают его сотрудники, как он может их вообще спрашивать, что они там делают? Поэтому в первую очередь, я думаю, нужно улучшать свои знания, свои навыки. Манем бизнесмено на ин ки IT система муборҷон бовар кунед баъзеш бухгалтерия вообще намедонад. Ҳозир ки IT система дуруст ё гапам хонам анако барои мардуми мо правильный подход сохтан дар кор. Агар шумо гӯед ки ино рав ҳамад компютера хон ка айтишник шав вақт надорад. Физически ино успед намекунад. Кадом роб маслиҳат метиҳед ки ҳам бизнесҳои ино автоматизировать шавад, ҳам плюс ки этому, мисол гӯем, бизнес банкрот нашад, эффективно бошад. Ман медунам ки агар ки ино гӯем ки рав хон, фикри шумо дуруст, маслиҳат правильный. Агар ки ино худаш нафаҳмад, контрол кардан наметавад. Любой коргар агар гирад, вай коргар, бале, вай фреб мекунад. То есть он будет делать видимость. Привяжу пример. Якта бача гирифтем мо, роҳбар гуфтан ки ҳамин бача гирем барои развитие. Ва гуфтам кадом соҳба? Гуфтан ки IT система ба. Ман гуфтам хуб. Роҳбар намефаҳмидан IT система. Ҳамин Тоҷикистон ба. Манам айтишник нестам. Ман чӣ хеле ки ҳамин напурсидам ки вы его проверили или нет? Ну что так, как-то так получилось. Не спросил. Як сол гузашт, ягон продукт пайдо нашуд IT. Ба мои роҳбар як 4 ма 6 ма 7-8 ма гузашт ва роҳбари компания гуфтам чиба мобилни приложение кор намекунад, чиба мобилни кошелек нест, чиба ин тозра нест, пул давно ҷудо кардед, кадр давно доред. Гуфтам намедунам, ман намехел гуфтам ну как вы контролируете? Ҳамон рӯз вай одам сар карда вақте ки ҳамин дига кадра гирифтан 2 маҳба ҳамаш пайдо шуд. Вай рӯз омадам мана мегӯяд ҳамон кадри пеш гирифтагӣ ман ҳамина наметавонист кардан. Агар метавонист сразу мекард. Профессионал хати кор кардан вай тамоман дига чӣ? Барои ҳама қадар ман добавка мекунам. Акун таҷриби шумо программист ва бисёртар, таҷриби ман халқ қати кор кардан қати бисёртар. Мо якдигара пуррак мекунем. Дополняем друг друга. Запомните, хотиротум доред ҳамон чизҳое ки соҳаҳое ки уйма время занимат мекунад шумо ба вай омӯхтан, беҳад вақта бисёр мегирад, шумо ҳамон соҳа ба лӯши гатови кадра харитон. Не ки ин мазмуне надорад ки шумо ба чашм пӯшед. Просто гатови кадра харид беҳтар аст, чем слабия гирифтантон. Гатови кадра харид. Худотон гӯед ки худам меомӯзам, баъд мебиём мекунам, 5 сол вақт мегузарад. Мумкин 7 сол вақт мегузарад. Мумкин ки шумо ҳамина даже профессионально наомӯзед бачаҳо.
шумо лучше профессиональный кадр корба гиред, қиматтарам бошад тет, пулаша гиред, камин корба, особенно барои автоматизация, кадре гиред ки ҳамин соҳа мефаҳмад, ҳамин соҳа медонад и так далее. Баъде ки ҳамун кадра, не ки кадра худотун нанимат накунед. Кадра медонед чӣ хел нанимат кунед? Ҳамин соҳа вақте ки ман агар кадра нанимат кунам ки ман ҳамун соҳа ба мутахассис неам, ман отдельно услугаи эксперта мехарам. ҳаст ҳамин хел услугаи эксперт. Услуга эксперт, ман экспертро пул метиҳам ки собеседование гурзун. Ки фаҳмед? Вай эксперт ман пул метиҳам. Вай ман ба гуфтам мегирад чо попала. Ман намедонам ку ин соҳа, вай терминология истифода мекард, ман намефаҳмам. Ман бисёр хатоӣ кардам ҳамин соҳа. Барои ҳамон доимо як ҳаллаш ёфтан дар кор буд, решение ёфтан дар кор буд. Ма ҳамин стратегически мишлением ҳамин зиёд шуд. Маҷбур мешида кори як ҳаллаш ёфтан дар кор. Чӣ кор кардам ман? Эксперта меёфтам, эксперта пулаш медодам, эксперту аз Россия, аз Украина, аз дигар давлатҳо, ҳамин особенно IT система ба вай ҳамон моменте ки ахирон собеседование мешавад ку, ахирон собеседование ҳамроҳи ман эксперт мегурзон. Ман не. Ман мефтам ки вот это моя компания, вот такие задачи, а помоги, пожалуйста, нанимать правильного кадра. Вай нанимат мекард. Ман нанимат намекунам. Вақте ки эксперт нанимат мекунад, вай правильный саволо метиҳад, глубинаша проверка мекунад, меёбад сабаби, мисол, причина успеха ҳамон кадра, действительно ли он таким является или нет. Мумкин ки кадр просто супер умеет себя продать. Вай метод худаша шумо бифрухтан, не ки дар асл ҳамон хел нест. Чандин кадро дидам ки аввал ба ман назари ман ба просто чемпион, супер чемпион. Не ки вақте ки эксперт гам мезанад, нигоҳ кунам тамоман пустой семечка. Ина профессионал дидам метод, ман дидан наметавонам. Ёд гирифтанедон ё не? Кадом соҳае ки худат омӯхтан ба беҳад вақт бисёр мерад, лучше кадри тайёра хар. Не ки вай кадри тайёра худат нанимат накун. Ва через ки нанимат кун? Через эксперт. Мисол, бухгалтерия ба шумо сустед, то бухгалтерия ёд мегиред хеле вақт мерад, лучше нанимат кунед кадри хуба, бухгалтерия хуба, не ки худотун нанимат накунед. Ё бе датабейс мисол, последнее собеседование, охирон собеседование, эксперт гурзонад. Лучше камтар пули эксперта тиед. Он муддат ба шумо кортун правильно мешавад. Правильный кадр мебиёд, кор осон мешавад. Фаҳмидед? Ана он соҳаҳое ки худотун тез меомӯзед, омӯза шуд. Не ки ба ғайр аз инам, ман хулоса ба мондам ки агар бизнесмен бошед, ҳамин курси 1С бухгалтерия гузаред, зарар намебинед. Ман лично ҳамин кора кардагиам. Ҳамин роҳбарои компания ман маҷбур кардагиам. Та мери, пулаша ман метиҳам, ҳамин курса гузара. Хачи 3 маҳ 6 маҳ мегузарӣ. Ҳамин ягон қини надорад. Зато тасаввурот пайдо мекунӣ. Вақте ки ту тасаввурот пайдо кардӣ, осонтар аст бизнеса бурданаш. Шумо чизе дар Корея омӯхтанед? ҳозир маслиҳате ки додам ку $1 миллион местад бачаҳо. Бовар кунед ана. Бале, бале. Ҳозир маслиҳате ки додам ёрдам мекунад ки компания миллионер шавад. Ман бисёр компания дидам ки майдаҳак мондан аз сабабе ки ин чизҳо намедонанд. Вай компания майдаҳак мемонад. Чунки ки дуюмаша мекушод, контрол кардан наметод, бо маҷбур аст ки якташа маҳкам кунад, бо ҳам якум ба гашта биёд. Дута сета мекушод, управление намешавад, бо гашта мебиёд яктаба. А чӣ? Аз сабаби ки ман ҳамин гуфтагиҳое ки ҳозир гуфтем, ҳамоно набуд. Мехоҳам ки якта савол тиҳам, ако монда нашед бо зиқ нашудед не? Ако будущее, а тут администрирование, это политическое, а мы идеологическое. Хоб, ман мехоҳам ки шумо пурсам ки шумо як сиёсатмадор ба соҳаи сиёсат ба беҳад профессионал ҳастед, соҳаи сиёсат ба мисол дар байни бачаҳои мо ҳаст, фарзандҳое ҳаст ки инам мехоҳад ки пага мумкин депутат шавад, инам мумкин мехоҳад ки там ягон кадри бахуват шавад, ҳамин хел не вазир шавад, ягон каси дигар шавад. Дуруст меохе? Министр шавад. Ҳама орзу мекунад, любой одам орзу дорад. Ин нормальный чи, ин естественно нормальный чи. Ва аз рӯи қонун ҳам ҳаққаш аст. Ҳаққаш аст инчи орзу кардан, ин правила, он имеет право на это. Дуруст ме?